Tumeona ni mshangao kubwa sana kuona yaani watu ya Mungu wamemaliza kazi yao, tunaenda kupepa sasa tupeleke kwa shimo, tunagundua sio mwili. And I want to be very honest, niseme what happened. Kwanza kosa la mortuary attendant lazima awe kwa sababu wakati walienda kuchukua yeye alikonfirm kwamba hiyo ni mwili. Ni jukumu la familia kuenda kuhakikisha ya kwamba mwili ambao unatolewa mortuary ni mwili wao ambao walipeleka wenyewe. Wakati ambao wanavalisha mwili nguo za kuenda kumzika, nazo lazima jamii ya karibu ihakikishe kwamba ni mwili ambao unatakana uchukuliwe hiyo siku. Tunapoenda kuchukua mwili wa mwenzetu ambaye mpendwa wetu ambaye amelala, tuwe na uhusiano na wale mortuary attendant na tuhakikishe ya kwamba mwili huu ambao tunaubeba ni wetu. Pia wale jamaa wa karibu kabisa wasiogope kwenda kutazama mwili na kudhibitisha. Tukifanya hivyo hatutakuwa na shida kama hii.